Lijepi pozdrav. Evo, nalazimo se u Svetom Ivanu Zelini, to je Zagrebačka županija, ispred podruma obitelji Jarec i Kure. Obitelj se bavi sa vinarstvom i vinogradarstvom već evo 4. generacija. Od sorata kojih imamo, pa na prvom mjestu nam je, najpoznatiji smo po bijelom Pinotu. Zatim imamo Chardonnay, imamo Manzoni bijeli, imamo našu autohtonu kraljevinu. Od crnih sorata imamo Syrah i crni Pinot, od kojih radimo jedan lijepi cuvée. Pa nešto riječi, možda ove su poznate svjetske sorte koje sam nabrojal, osim kraljevine. Kraljevina je recimo tu naša autohtona sorta, koja daje jedno lagano, lijepo vino, znači alkohola od kojih 10 do 11 promila. Postoje i legende, priče da je kraljevina već jako dugo prisutna na ovim područjima, da je pio čak i sam Beethoven. Trudimo se proizvesti, što bi se reklo, vrhunska vina. Evo, to sad pogotovo postižemo sa bijelim Pinotom, sa Chardonnayom i sa Manzonijem, Incroćom Manzonijem, koji je relativno, možda rijetka sorta u Hrvatskoj, ima svega ih par proizvođača. Vino povezati sa kulturnom baštinom. Pa ja bi tu prvenstveno išel na autohtone proizvode. Znači tu, kako sam spomenuo, već našu autohtonu kraljevinu. Jer kada dođu turisti, pogotovo iz stranih zemalja, oni traže tu autohtono. Znači vina koja su svjetski poznata, to što sam Pinot Bianco, Chardonnay, Manzoni, oni vole kušati, ali ih više interesira ono što nisu kušali, što nemaju prigodu kušati u svojim zemljama. A to je recimo tu naša ta autohtona kraljevina i takva vina su im interesantna. Pa kroz to se onda može, ako su kakva događanja, promovirati i kulturna baština što Zagrebačke županije, što našeg zelinskog kraja i tako dalje. Pa ta nagrada, kao i svaka druga nagrada, je prvenstveno jedno veliko priznanje za trud koji su uložili u to vino i tu ljubav koju su unutra uneseli i da se vidi da je to prepoznato. Da su to ljudi prepoznali i što nas čini normalno, jako ponosni.